Kwa majina naitwa Apollo Mwangi, niko hapa Kisii, Naivas Supermarket. Tunadeal na vitu za Valentine, unajua leo ni Valentine. Kwa hivyo tunadeal na vitu za Valentine. Ninawakaribisha wote hapa mjini Kisii, Naivas opposite. Leo tuko hapa kwa ajili ya Valentine. Mwaka huu Valentine iko chini kidogo kwa sababu watu sijui kama bana hawapendani, sijui kama mambo iko chini kidogo. Si kama miaka mingine, kwa sababu miaka mingine tulikuwa tunauza vitu kadha wa kadha. Sasa hizi tunadili na maua kama hizi. Ziko hapo ukiziona. Ukitaka doli kubwa namna hii unaweza ipata hapa, wale ambao wanapata doli. Kuna vitu kadha wa kadha tuko nazo hapa. Hizi pia ziko, tunadili nazo zote. Kwa hivyo tunawakaribisha sana hapa Naivas opposite. Bei ya vitu ni bei ya kusikilizana, kwa sababu ukitazama maua kama hii tunauza shilingi 500. Ukitaka maua kama hii tunauza shilingi 150. Kuna pia maua ya 100. Kwa hivyo kulingana na uwezo wako unapata maua. Pia ukitaka doli kuna ya 1500, ukitaka doli ndogo kuna ya 1000. Hivyo. But tunaona bado watu hawajakuja sana. Tunawaomba tafadhali kujeni tu mnunulie wapendwa, sababu mwezi huu wa Februari ni mwezi wa mapenzi. Kwa hivyo tunakuomba wewe, hata kama uko na mama yako, hata kama uko na mtoto wako ambaye unapenda, tafadhali kuja hapa tukupe maua ya 100, 150, 200 ama 500, alafu utasikia vizuri. Ya, zipo nyingi sana, kwa sababu mwaka uliopita hatukuwa na kitu kama hii. Kuna doli ambayo iko hapa ambayo pia iko na message, hatukuwa nao mwaka uliopita. Ukitazama pia kuna zingine ambazo zimeingia kwa wingi sana. Hatukuwa na doli ndogo mwaka uliopita, hatukuwa na doli ndogo kama hii. Doli ndogo imekuja ya shilingi 500 ambayo utakuja tunakupa. Mwaka mwingine waliitisha ambao ni bei kidogo, hatukuwa nayo. Lakini mwaka huu tuko na doli ya shilingi 500, pia ya shilingi 350. Kuna pia kama hii haikuwa pia. Saa hizi tuko nayo pia. Tunakuambia karibu, kwa sababu ziko nyingi ambazo mwaka uliopita hatukuwa nazo. Pia kuna vitu kama kio kama hiki hatukuwa nacho mwaka uliopita. Kama hiki hatukuwa nacho. Kwanza ya red ambayo watu tulikuwa nao kala nyingine tofauti, lakini red hatukuwa nao. Mwaka huu tuko nayo na tunaona bei nzuri ya kuelewana, itakuwa vizuri.
Ngoro kwa Joseph Nyamwaka kuraiga Bosongo ena chirasiga asetuka ya Aboro Mwangi kogocha kogorero mwanjoneri rioga ria mambi ya Valentine Day na bondo cha bwata moga gaiga sambuli nyingi sana neri na magori garense yani ndo dima dina ngoja ko ironsi ose neri chibesa chake ndagete kora ngano yako rito ligangirero no mwana oneri irengeri okolioni eli 1500 eli 350 ni eli kila 500 na yoko chona le rio tare aya na boko ngonsiga aba omototo na chiko kubija na boko iriga abateka riba mindo na boko iriga aseri kolidia mobuko Eliga irengerio koria nini eli 500 ngokoneri alafu tubwate eli ya 200 tubwate eli bwate mpaka edoli 350 utagete edoli nene 59 nene ejineji besa jinke ejigo chonsi bina bogoiri inyomba mwane nkoira nkoirero mwanjione boronge litukoria mambi yalitoka bwata omoyogoyo karimu mwezi maria ayegonsiga tubwate ofa tugukona liko lirigia echoko nga nonye 6500 echire chibasa chinga utambe toko ni 7500 lakini bono ika tango 6000 nyambe kira nyamboera yos aya tika abane bintu byano ebiga kaporo mwangi angeire kurwa inkoge na mase bakanyomba lituko lya mambi mwespi na bari ganeni ni mbaka sota kama ni Valentine time keso maambia ni tukolia Valentine ntobwata maua mbalimbali tobwenete ko abaminto bali twanchaine na barabuo abanchani amaua buneli nsiringi 100 chioka ntobwata liuga linde buneli naondiro linsiringi 200 buna moliro cheiga na maua na mangale ntobwata liuga buneli nsiringi 300 igaseri tu ya mambia amonga na mange tobwate ndobwate liuga buneli siringi 100 igaseri tu ya mambia ndomanya tento bwaji kasa machi nyinge tobwata mangande buneli ndobwate liuga eli siringi 300 kagia so kwanja koino litu ya mambia aseduka tobwate gaiga moko chaiga Naivas era opposite no moko tonyororo asa bantu mocha so bonge isitwa ya mambia
muna twara liriga na magwa na ndo na tari ajoka ndobwata mauga ndega iga ayande nare iga muneri eri siringi 100 igo mambia sabanjani baito tobagorire bunegwa muneri ndire rai sana asokwa mwanjani o na mauga na rororo aina mbali tuko na mauga kama hii kuna ngine kama hii ni shilingi 300 kakia so bonge mambi moche etoko were kama somo yomo asa asimanu angolo kwa Jairo from Mosojo. Sama lieta ngoro kutara sondeli korubogirango na rure koruenchira yonspi korubogirango neta nilisunika paka na chirega iga bosongo na chirese dukerange na Naivas ocha kogoria mauga ebinte binge birororo tuachire kogora egire twairira abanchi baito seri tukoria mambi ya Valentine ama goria ale raisi eseri ne mia aseta oni ogotara gochaga iga mauga ara mange ebinto mbire binge birega ige binde bibekire kerasi gwate ebinto imebigo tenga togorera abanchi baito tochikobagokia tara goche tukerange gaigana Naivas opposite keura Naivas yorgereti gocha mate oinyorere ebinte binge mono ama Uganda aya na chirega gese dukerange na Naivas origereti ensemo na nyorire bikombe bibere byo kogokia ekiane ne kyo mwanchione seri tukoria mambi togochikonywera ekenywa asemesa Asema lieta Silvestre Kongo korwa bonchari mate lakini aseboniga togokorere gasi yaito aiga Naivas sikwa nje no munya pigipigi gose mwana boda kolende gaiga buna litukolia mambi mumanyete ne litukolia Valentine bono twanyolire nga omongwano yokurukunga nere mwangi ore Naivas opposite kumbo chiro gundwire binte binge sana ga oretra mauga oretre chidoliga oretre bintoga binde tutanya korra no abasongo baise goikaga igando chenga bara base komure binto byonse baenda na bisabo ekiagera ebintaretre iga nande mbiri magoli bono roje bune doli bune yega shilingi 500 chibesa chinke sana asabanjani bono kurusa matukama gatu abeto kogore binto amagoli amanne bune bikombe byoroje bibere iga nga shilingi 750 mwanchanire babere iga nyumba egento kere kya etarengera isese miaka ya etire lakini bono na chire konyanga bono ntino mwanja nione etogo chibwenjo yobo kimobo aseri golirie lisamura lya mubuku bono ekero liga bangona buna abakoni ama mefuko ga yokuboli chinye na nini eli ugeli na ndia basinya genda mwanchane minyoka ko koruboni ga igetarikiye goikamambie toke mwancha ine bororo mwangiegere nere na jakorra nga bujamborora sekisi yaito tomoro kina into bwanchaniga igase duka yae bono mwangi mboere nge binto byane na chirega iga ngende bono iga na inche mwanchona jakorra nga na morete kimwanchete osimono njuna ko yes bono na bere igo cheki bono mwangi nanda bwate nkolengia iga koboera chi customer mufuko tari ko koneri mufuko ule bosa ando cheki mufuko gacholire liuga gitega alitane gutoka Kenya bas mwangi aki na uendelee na umoyo asante sana nimeshukuru kutriza mura kurwarire Naivas nko ni fruits togo bakera ngambi ya mona se Valentine yaito nagora iro mugako ni sawadi ngakimuroje togo akera noyo minto ngambi ya mono ase binte byago toneriga iga na intu twarorire ngambi ya asa ba minto DCTV mwagendera gutobekera nande moto tarire mbiya mono ndena kikwanyolire igori mbiya ko ni ebinto gaiga na inu aba minto bali motagete na mugocha mugorera abagaka baino na baro bafiti muno yona rega buya gamoroche na moire sati nera iga ye
elikire nga Jesus correction bono na bere igo abagaka ba minto totarere abangina totarere bogorera abagaka ba minno nari batari go totama tunto banje tai tobwate perfume okweyakarira konde kanisa otioka buya ntobwate beta osobwanjani bwa minto ntobwate nesa nero okobeka okaboko mwa machi gochie kanisa abantu ba minto mbia mono kwa Rexina Tandi korugeiga Naivas. Goba welcome. Moja moto godia mogagiga sobonge. Santi.